एक हुबले यफी वरो की प्रलोक की वस्याव सुक वो पट ये की वीडियो हाउ न्यू चैनल hakani ke video iwa kwa open snyau chapi to kawi ne ki breaking news kawada khlan bha upor hakiran san social media kam waman kate heyeto wa ka MLE result ha Karnataka wa job ka BJP ya ka Congress ha kawi ne ki constituency hadin wala kha ne nyau biang ya ka vote lesen hawa kamte ka yi ka kate ka breaking news wai ha ka yi ka constituency wa job da ka BJP hadin wa nyau ne lakha biang ya ka vote te ton pa yi ka ni ka video hadu wa kod khnang wa yo tip i wa sakhyat te chwa wo sdang i che i video la da em na pradi yong i ki wampu em udebu subscribe your new channels nya bhai subscribe wai ngat how to bell wa em hai tu khnang wa yo ten cho cho phi yo i ki video wa thame te ton sdang i che i video kawi ni ki jingjia wa phala wa man kam wa kalan jalabi wa hadin wa darem dang job biang I wa da jia ha ka MLE election ka jilla Karnataka wai ini da jia I hadin wa da nyau ne lakha biang ya ka vote Hajaya Nagar Bengaluru I wa da penchit pen kedik-kedik yemen sin ne ya ka heartbeat yong ki wa ya khamat party wai kam jo le ya ki kartong yong ka BJP wa Congress kam wada yo inin ka sngi wa hadin wada deb wo nyau ya ka MLE election result ka jilla Karnataka ka yukhain namo ka result da pen yo ko wa ka party Congress da job ko da chispa li pound rusit tang wala da paj won ikate da change na da kala won ko cha chispa li pound sansit wei idaw to hadin wada nyau ne recount biang ya ka vote list in Hajaya Nagar da job ka BJP da khan ru vote ini inyau biang namo recount ya ka vote das dang I hadin wam hun wei wam ngaj u kartong ka BJP warem u nei bha ka margin namo ki vote watam ka kartong yong ka Congress ya olem to I wabon kam te da wa u wo nyau ne recount biang ya ka vote sachi sen kam te hei portion ya wei hadin wada deb wo nyau biang lisin da chem wei da pan bana wa job u kartong ka BJP u CK Rama Murthy da khan ru vote wei nadu wadas dang ki wo nyau ya ka vote le ka jing ya khun hapradi ka kartong yong ka Congress wa ukartong ka BJP man I para wa khor bha kamte hadin wada deb wo nyau ya ka round wa khan ru ka kartong ka Congress ka Somia Reddy datam ko ya ukartong ka BJP usike Rama Murthy du khaju khajakhi tangwa uni ukartong ka BJP wan mem usnyau ngaj u wo rem u wei mem u hun ule ya ka ni ka result du chi sen hi u khen kamte da wa u wo recount biang sachi sen hadin wada deb wo nyau biang hakasin wanangkong ka jing ya pher to ars pa khandi phau so wot wei kam te da wa wo recount biang ne lakha biang sachi sen wei hadin wada recount hakasin wa ar datam usiki Rama Murthy da khan nya wot kam te ka kartong yong ka Congress lem em uhun ko yeni da pha recount biang ko sachi sen kam te hakasin wale datam u kartong ka BJP da khan ru wot hei wa ha ini ithau bon mut bhale ki pulit wa wan ha ini ithau nya wot yo sanran we yo pentikna wam em ki bru wana bar wapsia hapo ini ithau nya wot kamte hadin ini waro da pan bana we da pentikna wa job ukartong ka BJP usiki Rama Murthy da khan ru wot kamte na ka chispa li phaun ru sit ka Congress da job no ko chispa li phau san sit we ka party BJP wan na kan ru phau san sit da job no kon ru phaun ru sit